na wigo cho tebereria kende kionsi uraganie bagotebereria company ya Mabati Rolling Mills ikobabwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na wigo ayuiga bwate chi Proval net gauges ao unabono mbabwate no corrugated na wigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asamabati aliye chigage emeronge bire na isaro na isato mbabwate tile Proval alia au Oriental, Elegantal, Versatile Grows na wigo na Versatile Mat MRM ni kubwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo Web Design mbwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwe mabati liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumuchuligo musongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi watagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unataka kufanya ukimbilie kwa kitu gani? Wewe na ukapigwa kule. Wangu na wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanyia hivyo mimi wewe kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini? Nakuuliza unieleza nini? Unieleza nini? Sijui mimi nimekoma. Unieleza nini? Life got better. Kuyake mwanchwa mu ligerali na ndebo erere buja chinze chinye chia amarogoba litukeli ya chumaine kitalikia merongebere na ibero mutenyo kana mwaga bachiro na merongebere ene tano aya na mangana magia senjira yewe kene ose kionga chinze nyenje ni gongoro kwaro ni ototo nyagiri otoko bwatera na rekwa sansa meme ndio niga kwa Wilson Makoli na ekionga chinze nyumonjo mulige toko chaka ana omoyega oyu nyara kabago kwariga nigwa bokwenia abatatu egatia bare banyatuka bagosiria amagemabo chingaki enyumba yanyatuka kogwa sechinsemo cheitirio imeyo mojosuneka ebunge ya Bonchari county ya Kisii agatia bale bekirana somo yogoyunga mono mumendere bwe county ya Kisii musikadonya Doris Aburi omokonyi bo speaker we county we bunge county ya Kisii omosike Jacob Bagaka egatia bare ibanda banke abanyaka bakubolinga obwene banyaka yanakaliwa bali banyatuka bagosiria amagemabo nabo gochia matachiabo Roboto ruwalega ni wano ito dipani asanya. Namatuko 15 aetire maega yoko wa kwenyomba chinsemo chetiri suneka na kubabwatirania abasacha batano abo babete bagusia magimabo abo
asa matanga yokubaenia abasacha batatu bekinyoria kemo kurwa segwodi ya bugia kumwime yebunge ya Bonchari abaigani go baumeranete na makweli amubasukano chinga kibale kuligeria chiamate chiabo umugwimenere bwe county ya Kisii Doris Saburi na boigo mu deputy speaker Jacob Bagaka bwe county assembly ya Kisii kati yabo nabarai ao nigo baikirana chinsomecho unenchireje mo yokoena na engora yabo. Kila siku huwa tunasema amuka nenda kazini, alafu watoto wanafurahia, wanajua baba mama anarudi na chakula. It is very painful. Hizi familia zote Mungu awapatie neema na Mungu awabariki. Mimi sijaifanya siasa kwa matanga, nimewapea pole zangu mogotikarabuya naende mbata bipole na nchi na chira asokorenta pole yane na mbeya masi familia jisatu ngatiga igagesa basi cyo buguma bwabo na nyorte nafasi no mungu na bomo gavana tukaenda baka chinka cyabo asenge njoko barutota na kubaho baremu family pole sana kiagera bona muri familia yemo na tebire pole sana asenge njo ugosiria abantu baini mangana ya kurua kabete twatarire nainu twabeire nainu asa magomba manene go bana bagikirege kore kyo gutabwatia amachiko yobwagachi ngana boneke nderete kuirira obotamero bwechi amatechi nyinge enyomberia ekere tuachiete kwenye bwati ntwanyorete nga abainjinia be county amaraba to ba NCA mbali geteriru babale ko kanyu umuntu litagendera kuagachi enyomberia omuntu liakaenena akagendera kuagacha ebichuma gete mwaro chagendera kuagachira birobyo chinga kiechecho siasa nigo yene kigwa asegetige iterio aseba kireke uko oyo kabere omuwaziri bobulendi bwe Dr. Fred Matiang'i kuburia burai bwense asobochori bolebosio. Ninaongea kama Secretary General wa UPA, chama ambacho Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i atatumia kwa kutafuta serikali ya 2027. Na sisi tunataka kusema ile serikali ambayo iliyoko kuna maovu mengi ambayo wamefanya. Kwa sasa hivi tuko na kitu inaitwa SHA ambayo haifanyi kazi. SHA inafanya kazi ama haifanyi? Inafanya au haifanyi? Kumekuwa na shida mingi, pesa ya wananchi inatumika vibaya. Na tumesema Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i ndiye atakayekomboa Kenya. Ekyaba kusibono ko ikatwebe kamo mune nyumba yo mugusi. Abantu bonse kibisa ko bansire kwebe kamo. Kabagenderete kwebe kamo. Yabanale ko tebanga intwa bagusitwe bekiramo, twa speaker tole maega ya Matiang'i. Amangana alibali ko sireli kurogoroga ko binyamira ngamaraga bakoleta baraga igai mogeta kagende press ya katebanga ya Matiang'i no mwana ominto nje na motige yeko geryo. Amakwelia ya igamu basokano ni gobono aichanetie amange ngaki serikali bono yaburiwe kwenekyanga obotuki bwakorirwe bwesaine na boigo chia matechi gachanyorire oboene bwabo. Naleta rambirambi zangu kwa wingi sana hapa kwa sababu tumewapoteza ndugu zetu watatu, John, Boaz na Richard. Huu ni mkasa mkubwa. Nataka kuungana wenzangu viongozi ambao wamesema kwamba haki itendeke. Kuna utepetevu inaitwa negligence kwenye upande wa mjenzi na kwenye upande wa mamlaka ya serikali. Vile mnavyojua, yule mwenye nyumba atapelekwa mahakamani na atashtakiwa kwa kosa la manslaughter au murder. Serikali imokia tua. Serikali imokia tua abana bali banyorobo sibole bwabo. Familia nyorobo sibole bwabo. Kuripotele getaseni kyao kiagatembe kuroiga segeti Gaterio Grounds kutoka ime yomuchusuneka ebunge ya Bonchari county ya Kisii literana ni gonkoro kwa Dipon Asanya mate yomongina Rebecca Saproni oyo nyalta kobaga gotuwa koba omutakano emiaka 5 nebere elire na bana batano umete bogima obokongu chinsemo chia marani anene mono ase kenyorogia itongo ya kabire
igwanya ka bakonyora obokonyi ritukuria rero ritukari mulioka magigaye gitembe kumurikira amakungu bagwetera ase ekiombe kia wakiri Makori Nyarenchi nabo igo abwatani bekiombe kia abatiotereri bekira kia engoyo kia Manchester United igwanya ka bagweka chinseme echo na kubwatuka obokonyi ao munago tumanyo mulikito Daniel Onteri Nili tukailimo lioka liaetire kuruegeta seni kia getembe kimurikiro mugano wobugima obokongu b'omusubati Rebecca Zablon asoroboti rwabene ikiga oyo orerete na kuboria gukonywa kubwatekana nugukwa kumugako ye kuri umwaka w'ekiri 2013 na gatigara kali na abana batano nabono nigo bugima bwa mukongerete timbo atikende ngoli no sukuru abana bakwana basali abakobera isiko sukuru mbali kochi ndagera ngwende konde ndagera ya mawu toka ndacheti akonde tokurara ndakwana masabera to igama mreke gosira to mawu to arara sinkolegasi kubwatekana nayo musubati iga n'abana bae niguritukulia rero omugasuba balira niye magiga yo guchaka kwagachirwa enyombenya inse yekiombe kemo gitari ye serikali ya Joshua Makori Nyarenchi uyoro mwakili kurwa sense ya Canada kulinde oromo byare webunge ya Kitutu Church North nechinga kicho Rebecca oteba bonabono otinyi wa maliga naigule bya mwanga gachire nyumba bya nande bya natwereirwa matuka mangi sana abakire bya mono wakanyore nchimbi mono na bakonga gachira na inu bya mono na sati gakoro muruberi oyu ngendra ko baigo tingonya gutweru tetangala ni gwake popo wetera asabisi ya Nyarenchi abo bisabaiga bakoragwa na Stella Tinega na Edwin Otachi Nigorero bachakia bene obwagachi wenyumbenya ase amatiga egetambokero bateabuna ngwetera sugusukiwa no moyo bugwancha twaroche abali igoro yo bokongo boro muchio yase TV ito ya getembe inde ekerenga yeto no gokonya abandu bali bari resfan basic community twachicha tuchakoranga mbokongo kiborororo tonyore go solve twachalende twanyore ng'enyombe kene nyomba teyo bono murobeli twansira igano ibwo kwagache nyomba muroche yarenga atagwire twansira umusingi inde tumubekire nyomba kurwabu na inda abana baregenjera tuligereti bale health wise mbali buya tubwato program tubaire nyagitari baligereliwe because ndoroche ngamba bwate shida ya malnutrition baligereliwe bae wa maliogo alafu tumakora na kini school chiko igoro tore sento basira abana babagende school umwana umunyetekerale abwata fingia no bongo bwaye bokoba very sharp lakini onyoro mwana mentally kari disturbed to kunyoro no nyine skuru ga kugenda gusoma burungi nakikyagera twachaga iga torora abana aba tobatebinga no toramona barabo nabo tokuba mentor so that bagende school nabo tokuba mentor at the same time babe health wise buya sense mwende getambo kirekiga ni okyako kigati yabamenyi abo bayikirana na barabo batebaiga nabwata bakongwa sana kwini ngambia mona mwacho makonya waro batandikitega mbwe umutwira aya mwana kwini ngambia mona mwacho makonya mwayo simboro kane ara kane kema kwa kwita mutiosa tamte no kende abadire kwa gacha ngo bakira ngambia mona singenje mubwato moyo yoro murabu mwachira konya mwana bunoyo musibati bunoyo no bugmo bwarebe kandi okino uchimutungu chenjibore abo muntu kubwamana abana barebeka tukubakira mbyamana Joshua Makori Nyarenchi nigagendere kuba haso mostari obosyo haso gutsira chiamate au kurwa sorogongo rwogusi echigenderete gwetera amakongu au obuya boigo bagenderete kogokerwa asabana boda abagenderete kwagachira bibanda aborokigwa bakorerwa uniform ase chiskuru egati yibikundi binde binge chinga kecho boigo Lutik Marube nigara abatiotereria betimu ya Manchester United kurwa soro sagia rwakisi abo baigo mugasorero bakobo bokonyi au hasinkeiga igati abo chindagera
chianga gati yobokonyi bondo bonge oboigo wabotukwa kurwa somuske Rogers Muturio Guardian nobokonyi bonde ni kuboigo warolekanete kurwa bo litukolegoro chinga kigetaseni kiagetembe kiamulikire toro botioroiga asabarigiriri bande boigo batumete bitoro bakoragwa na Dennis toikire gaiga anya twara rokugani nkora nyombe yoragatuga umukare muyana ototanganira okorokunya rechi kwagakire by mampi wacha ndagera eitwa kwa ina basani kuri town oyo mobo Rogers Muturi wate Gadmat apakonya na abandi bali ba Manchester bapakonya ikona nda gusaba onde bwanso kuno tune story eyi nyombeye tete takonya muswati musaragere naga nituko kani na wate abana bakwenda school next week still muigorere bisieri mocha obe kokoboko nyasaye na bakonya Nkuruba dirigeta seni kiagatembe kuriganse bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii. Eliterane nguruku Daniel Untiri. Na mwanchu muligali ababwatani babaliki abakabake kurwa se bunge ya North Mugrango nigo banyaraka bakomena litukulia lero nago chengerali tukulina lijense kusema ketema World Earth Day azbanyaka bagosimeka emete asinze mechubune njira ya moyo kugenda gosegetana nibanyaka bakobulia bagendere gosirwa liko kine gitarana chebo anmuno azobuli kwe bitabu robot ururwa ngani gwantu mulikito fatigari December Ekirori tukuria rero riri erio bosera bwense nigo ekiombe kiabariki abake abo bare aborokiwa bagosoma ase sukuru guchakira area yoboroso wika area ya secondary abo bachiramo na kurika ebitabu abo asebono iga barikire wike bitabu bitatu nigo rero batwara omoyiga wo guchengira ritukeriga ase basimeka emete ni wanafunzi ambao ni waandishi wa vitabu na ande balikire vitabu wetani vitabu bitatu na babonsi buna mubarocha na banafunzi bagosoma school bali ko primary junior secondary na bale secondary schools na ntobwata bande bakora last year baguja join na university so ninje ngo bakora mentorship tobwata bana ga banafunzi yange 25 gange yaitenene no kulike vitabu as many books as our lives can sustain us na gosimeke mete menga sobonge korengana no mwarimu obo oyo kubatieria aborokiwa abaiga nigo akwerera igoro yekirenga kyabo keritukuria rero kyogochamo na gochaka ogosimeka emete twasegetirwe gochengera litukeria World Earth Day tosimike biriri emete mbia amone emete indigenous trees emenge yabo ebwate herbal medicine anene mono to conserve our environment tosimeke emeta sobonge na ende tobwate sio musko itomuske William Ruto as aspect ya yoko simeka 66 billion trees Kukwana kurase kanisa yegi Adventista ya Kea igie gutoka imeye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira nigo abamenyi abo baitaine asaya iga nigo babwatuka obosemya bwabo igoro yobuya bogosimeka emete buna area ye avocado enjira irakonye chiamate chiga chokonyora wainze chobukado mujibwate chibesa igingo batenga nyendi abantu mwanje mwesi chobukado yakire tabauti madukale ojajire tabauti giro jinyenge sikwama sana watu akanywa tonya twala wakonyu kuna abaragia baida bana bono kuna amosinyaligo bare batokonya binde ibere ko mugabe konya abana aba egere aro baje ko bato yo gutoro umubuya ujibuzi aiga ebasaba eserikali enene kubwatirana amone serikali ye county gochamo na gusira ebyegwa na ebiga ono iga CPC yagire igetagete abana abanyore ebintu buna bone ebyewe bike nabona bajaye ko like bitabu yuma de bitete bigorwe mo ba support egere bitabu buje bigorwe egere banyore baranyore finance kidogo ira bakonya kene mo bigore bitabu ne ebiasa na mo bisoma ime abakore bitabu nga batemete kulika na abana bakebale batemete kubirika konya abana bona twanyore abana ba mambia tedi buya oranyora umwana bwate talent lakini kwanyora nga no alinjiraga agende gusubura ikaranse bosoro
abande boimuka bachi konyungu se marwa abande usini nyasore kusengi kiango ya nyoro bugimo bwa bakoreki baserikire ikine ngina gukwana gaki mwari kuwanja mubakonye ase aborokiwa abo barikire ebitabu ebiga ensemo yabo ningo babwate ayayiga ase kirenga kyabo kyogochaka kurika ebitabu. So far I have written like 2 books, and that is the Let Me Breathe 2 and Black Tuesday. I come from a quite having challenging family where I wanted to watch other people outside there who are also facing challenges which are like mine and more than mine, so that they can be working hard day to day and never give up. Hiko ripoti la Gatembe kurwase kinyore kiga kia kea yego toka imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira. Fatigad Isemba. Na jumbe we bunge ya Nyaribari Chache musikesa irichanda nikakora etaro ya bene yogodotota amaragendero ime ye bunge yo anemono ase wodi ye ibino asanyara kabaga komerana wose gako sanga amo no mwamsi we wodi yo musike Steve Arika asabo iganyara kabaga kulira na kwene kibuna nigaraje kuikirania chira chionsi chiri alirete abamenyi be bunge ya Nyaribari Chache chingaki alikoliye kergo kyobo jumbe umwaka wechirwe na 2022 Mulikito Daniel Ntiri na Mange. Nase wodi yebeno ase bunge ya Nyaribari Chache ase kaunti ya Kisii. Asabamenyi bagesere omugasolero bamwarigani mu bunge wensemiga umusikeza irijanda ase taro ya magendero ya bange bagokera. Ukwana chinga kecho musike janda nigakwanira mukyoye bugosiria obutumeki webebeya ase Nyaribari Chache na yankorengana nechire cyalire tabamenyi bensemiyo chinga kyalinge kuri kerogo kyobo bunge. Nimekuwa nikijaribu kuhakikisha vile nilisema wakati ya kampeni kwamba tunataka tuhakikishe tuweke stima kwa kila kijiji, kila boma ya hapa ya watu wetu wa Nyaribari Chache. Hii mambo ya Ekebea nimepiga marufuku. Ukwana chinga kecho nigoboigo hasege tabasae kogendera kwebangamo na gukonyeka kurwase kegancha kya Nyaribari Chache. Igetambokero hata abuna kibwenete kubwatirirwa elio bekonye baraboka banyene. Nyinyi mlinichagua kwa sababu munataka kuona maendeleo, si ndio? Na mimi ninataka kuhakikishia mbele ya Nyasaye mimi nitafanya ile kazi ambayo mumenipatia kuhakikisha barabara zetu tunatengeneza, kuhakikisha vijana wapate ajira, kuhakikisha wamama na vijana na wazee wengine wapate pesa kidogo wajisaidie kusonga mbele. Asege karo ekyo kyoboigo nigo agikere gati yabarai abo bakumurage kyara asomurobulyo ye bokweneno bokonyi wechindagira. Nabuna abange babo tibumanye tigoro yobotaka. Ati wanasema janda kazi yake ni kupatiana tu mchele, sukari, unga. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie tofauti ya janda na hawa wengine ni kama mchana na nini? Na usiku. Mchana na usiku. Na mimi wakabla wazazi wangu wafariki, because baba yangu alifariki na mama pia alifariki, lakini walinifundisha ukiwa na kidogo wepea hata jirani asilale njaa. Igoti gatubwaterane onde bwensi ogoje nane nabateti ngeibenu ndo kanya bantu bweshimo wamesumbua sana, wanatoka ward singine wanakuja kukutusi hapa ibenu. Musike janda nigali gati yabarai kurwa sorogongo rwagusi abagenderete kubeka omokya kigima semeremo. Nichinga kecho holira gucha kobeko mokya hasi chipara na kogendere gusuguma ibirengo bya masomo. Nkurubateregeza seni kya Gatembe kurega Nyaribari Chache hasi kaunti ya Kisii. Eriterane nguruko Daniel Ontiri. Gumere bwe county ya Kisii muswa doya ndori siaburi nigabolije abara ibonse namono abotandwe county ya Kisii kwane kebuna mariogo tari kubura alse nyekitali asogota abuna mariogo nara enginjo kubwa kende gyonse musike donya nigali gukwana yo chinsemo chia masimba imebuga Nyaribari masaba jinga kikerana asomo yogoyamo obwa matanga.
tetanus, anti-rabies, tulikuwa tunalia hakuna dawa. Lakini siku hizi nasikia hata anti-rabies hakuna. So there is a big problem. Kama kuna kitu, abantu baminto, Madam DCC, sasa kama hakuna dawa hospitali, hata kila mtu akikufa, nani atatupigia kura? Afadhali hata mpate dawa, mukose vitu zingine. Kwa sena kia abantu baminto. Yani mwenye ana communicate, kama kuna kitu devolution ilitupea, ni mambo inaitwa health. Health ililetwa kwa county, ndio inasimamia. Tafadhali, nimesikia kuna watu wetu wa county hapa. Wacha dawa ipatikane hospitali. Hiyo ni kazi ya county, sio kazi ingine. Pea watu dawa. Ndio watu watakuwa na nguvu, tena wapige laini, warudishe hiyo county kwa ofisi. Musinyime watu dawa, yani dawa. Gaki. Tigama liyoga benyagitaji. Kwa kumalizia sitaki niwapatie maneno mingi, naona ina na omwancho muligali omu MCA bwadi ya Masimba omusike boss Mairura nigo abolirie abamenyi bonsi be bwadi eyo ne mandu banyaka bakwelikia na kwikuchoria chifomu chipasari kobanga kikima kwenda kuya chipasari echiege kora bwango gachiranya kwa chikosoka waigo omusike boss Mairura niganyara kabaga gukwanira igorega nga yayo kuligia ekerogo ekengao ase obochole bone bumwaka wechirwe na 25 ebere asanya kabaga kwenda kebona gochimutuna nyara kabaga gukwana na wananchi anamana ko bamanyia ekerogo yarachikoligia iso nyorete form aibono tegia mato gotumanda mangana moche kuichicheki Masimba ekirege likonyekere kotin nkiaru etororo abaruari wanyagitari wa free medical camp from Oasis dera bareria kerage sorry ria Pius not Masaba maambimba toke sirorokwe undo bwata mangana ya mauga ko muruma amaino amaruire mbalimbali okoya ndo ruari for free mbatuate mbabwata mariogo bakoba aburi gioka nekyo monge na donya toto ikero ikine kiabangi ne kiabangi ebibinde nyamwera watu watakutana hapa kwa uwanja lakini bonandigereti batei bakonge kuchi mutu wa 2027 akamuraga kena kabe Daudi agaitoro lioyo kulia Daudi daitete kulia nyanga na raga batana na gosena ki ekarangorge nyanga buya ndoko munyakani birundo yake egarongo murire buya ndoko nyarana birundo. Sasa mimi nawatakia mazuri, wakati ikifika tutajirusha kwa uwanja, ile kiti nitatafuta nitatangaza. Na sasa sasa ni Mwanjo mulige kirabu na tokolera kionga chinsa inye kolene ni ongoti kasenze meli ya kabere studio nyaka bakonyoro basemi bwage tembe korwa somuga ka ocho inye basora jeni kongoro paru ni ototo nyangiri kuna nsema imenyerio ni gakoro kwa wisu ni makoli ni kwa transmission ni gakoro kwa DJ Arsenal se Kevin Ongeri tuara hotkobya Pagaka ninjo getembe ninjo dorome mangana man pagina ninjo ne tanto alimo kuna kumania bakungu abuka na kerego mwana kuoma na mwana kogamba ni bine bitali bine no matenge kya bakungu ko matukama no kora kitoko bwa mukungu kina tachibono mogende kwanza nayo kubwatura bimenya nsuri wako kabisa uchabu kabisa na kumbo mukungu na roko macherete ekya bakungu ni oge kugamba matukama data toko gambi mukungu kino mubuwe ekina kya bakungu ne kya matukama data ko abutukama abu na ndalirira ni akego ayo noroko macherete hayo ko ekya bakungu ni oge kugambwa matukama na ya mukungu jana kulie guteu Pagaka ninjo getembe ninjo dorome mangana man pagina ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga
ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. I'm on